Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haki kendiat sngi balala katnat agriculture and farmers welfare jong ka sarkar Meghalaya, kalapan mi ia katup kerteng joki samla pule ki bala syajen, ban net pule ia ka BSc Honours Agriculture. Henry hakani katup kerteng, ia ki kerteng jong ki samla Muslim, kani katnat kala airu ia ka kerdan SC. Kumta ban penpau ia ka jing persya ahlor kani ka jing ai kerdan SC, ia ki samla pule Muslim. Haka laipui terek matau nailar arhajar arpau, ki sautli ki seng balang, ki lalet ia kendo, Yo Menteri Sarkar Bakmi ia kini katnat ubah bantai dor lingdo. Kini ki sautli ki seng ki kentop ia ke Khasi Students Union, ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People, ke Ribhoi Youth Federation, bat ke Nyotrap National Youth Front. Hadirin bangi siyo ban ya kendu nomar yo Menteri Balik Karib Karyang, ba bantai dor lingdo. Kalau positif ke jing ekran ta kasngi, ak ban kaliang Menteri lu ai ka jing pular singi kum ki sauseng. Ba itu kales masa bisabiang bat kitsepan bet nang ba ta ka jing yurung ta samla puli malit puli kam dai ban nok sidiang namar da ka no siliang ngasngo kuma on kong ba kam dai su ka bha karpang ade ka bha lak ti kan sa dai liu ka spirit jong ka reception policy ngatrai ba kanunu ka cepat men nang ni sakmat kam dai ban yile kai ba ka jing bet jing yang samla puli jong ka jelah ba ko mar kum kolong ka les ba ka spirit lang ba social media lang ngatrai kat karang officer ki bat ka pos ak department repair per ngam trai kam dai jing baklak tu jing lek nang kamut ban yurat ki hop samla puli jong trai mulu tena kali yang jong ki sauseng ki penrem jur ki officer le tu ba penwan hatur kom tu ka penmi kerteng makum ga ong nono kong ba kam dai jing baklak ka dai jing lek nang bat ka jing yakren kalong ban menteri balik pek karya yang kalong siso siperta ulas simkia nak kam bat on rectify yang tu keles balak minang kong bendai kenang bat kita ga jujo penta juga samla teri mulu kam dai benno siliang kale belong padeng kum bakalong person posi kum bakalong menta ong nagali yang menteri ong sa pendai yang ni kam syong yang bat ya pesan bakalis benkong kebun di jing bakala ko alamis ami sakales bikin ri pendai yang riluk ya takales tu ni sia cek biang lah numut ki kasih kanu ki garo ki yo andai ngasong ba kapha karpang kam dai ban no siliang krem long ikor ta debet ta long san de blok ta kam dai duna ko simpre hangtu ka shai ba namar ba kapor pen mi galis ke benikong kini ki pen mi kemba khat sangut te khat saw kamut ba kini ki kitu ki laingot ki badai ki bomdai ki jebri nak jebri jongi ki runglang te khat saw pi ka equation ko bakala gor dina ki candidate samla puli garu ki nyo ngingi asam ki wi olai kamut balance jubor ya question antai ban pani be kitai girung ka kota ka kajungi kamdi suna kota jung ki wi pan mo girung be direct na kota ka jungi tesa ko wi be ka sufficient policy kadai ka total violation ya ka sufficient policy kumno kitai girung laingut kita ki shelkas bat kita ki wi pat ki OBC kinrung haka share ka jung khasi jantia pi kaniru ka total violation ya sufficient policy tos तो हदिन बाकी पंचायत की जनरल कैटेगरी नी को अपन क्वेश्चन का जनरल कैटेगरी बट का ओपन कैटेगरी पी डिफरेंशिएट कुनो नी ते बगदन का ओपन कैटेगरी हा ओपन कैटेगरी का बमत बा खासी जोंनि बोलं क्वालिफाइड बनरंग से ओपन कैटेगरी रुला बनले रुला हे कमा हरे हंगनि बरे बसं थमला गलंबा खासी जोंनि उबला हे कमा नै उबला हे कमा उलै रुं सा करसेप्शन पॉलिसी लादि बनले से ओपन कैटेगरी नमार कमा संगु कला हे अपन utai jubriu banabar barung haka open category ini ki nyat jubriu jongi ki ba kamak jongi kalau qualified haka open category ki nyat jubor bandung by sugar sufficient policy khnang ban create ka space yakti ki arngun ki bamdai ki try mulu ki try jala jongi te kani ngin sha ngilong ngin pediang dalilairu namar kani kan kata ya ka yo kam yo jam kan kata ya ka bah puli jong ki samla jong ka jabriu jongi bangi melapan pediang pindah pet bang tu kadai ka total violation ya ka sufficient policy ka bangi melapan pediang but kawai ru kidi ban rectify ban kaliang jong department ni ko abanong ba fin pensai sengi kai ka general category ber kai ka open category ka bang ya apply kam ni te bukan open category mo kini ki sil tribe ki balong qualified ban open category kila ban leng magilong open ayu kon ka open category kan dai hangni pan ngi kumba ka sarkar ber ki officer hi daladi hi ki ba lupa unu general unu open category unu sufficient claim da ailat
klaim da ila ta ki samla ki jungi ki ba long qualified ban le jing ba ka open category ya kan ingin namsha ban ngi kwa ru ban ong bai ki officer nang ni skman ini di ban maham ya ki ba kum kini ki jingja kim de ban jashu markani ka kta ya ka lawai ya ka pateng jo ka jet ban ru jungi makani ka create president nang isha manta kan create ka president in future te bang imla ban priang bas ka ar bang hi kwa kerjai bang hi haban ya kerani ka sarkar ba halor ka bede bar ka puli puti hapo ki central university dani ki central institution habadan ka bha ka jungi de bane tangi bru ki jungi mar ka don ka open category ki bai pi ka open category ka dan telar kita ki basong po megalia ki bomdai na ka chapri ka jungi kila bane limba ka open category kabun ka sidi ka open category le kila bane limba ka open category minam khang ki ndai ka bha ka jungi ngin lai bi mangi ki khasi jantian ko par ki garong tang mangi di bane mdai bonon ra ya ka reservation formula hang niru ngi ka niru ngi habni kan sarkar nama la ngi kan po state government apply ka state government tong ngin on to kata ka baha ka don ma 40 bar kita ki open category bar kita ki OBC ngila bani kran henry habang lit puli sabar ni pani ka baha jong ka state ka jong yam ki bru jong yam te kum ngali ra ya kan ni ya ka state ka jong bani ra pa de ki par ki bru satai imla ban priang kini ki bru utan ni megali am di bakhang ki bani puli kila ban apply limba ka open category bani khun te katar ni habani kran ba sarkar mangimla shu ban pej nomor ki samla ki mentai ki bala nang la sta ki bolong qualified ki ba mio shu ki jing puli ba pun kun tang nomor dan lat ki bobon te kani kan dai lu ki jing puli ban ala ki samla ki jungi bakin runga ki lan ki per ban yola kadang ko open category SD category di SD divide 40 kasi bat ki garu te ko open category pada ke jingmut open category kamut unreserved kamut ba ki SD ru ki la ban rung apa ko open category kalau kemni lada manga ngadi usidul tribe ngayo 90% ngayo 90% tingarung haka khasi jantia list ngawan baningkong andre apa open category pada urung dewi udakhar ubayo 89% kata abom la menlong namar kalau deserving manga benrung apa open category banyu udakhar ubayo 89% ya kata ngap penbek bah we don boyo 4% ngap penbek bah umdi banyu urung atau list namar bagi kasir kidang bun ha list bidang bun ba kalis iba kham tam banyu tu boyo 4% bidang bun kiki di benrung apa open category nambah ka jungi ke bahak jungi kan ne ke bahak jungi open category kamut general kamut ikitu ki non reserve open category kamut unreserved mending non reserve tinggi haban suku bahai kata tege ke jingli juga Department of Agriculture kalamut ban take us for a ride ban yalam bakalaingi dari ngingim de shoot diberi bobiet ngila sutu lut yaki jing don kam kumbalaja kumbalong gi department ka health nangta kini ke reservation nangta ki engineering di farm ke di bonlong kum tu kam de bon bakala kan kalau total violation yaki procedure jongka state reservation policy but maki di bon bakli ya kata ka jing bakala ka department hi government hi ke di bon action yaki ni ki hearing officials